Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Kontraktor bahap hapo kakasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association minta kesengi ka atarik jeliu arajar arpuhenriu kilalit bani kendo yu menteri rangwa kejela u Conrad sangma banyakran batu halor kecing bempat pelat ya ke Pisa Jong ke JJM bat kiwei pat kecing ki bakimat kum ke kenhun uba welcome langi presiden habakran shikinang thok khobor ulong bana kalyang ki kontraktor kilakentu yu menteri rangba ban wat lat ban yo siu no ya ke bil dak ba siu lingba ke jela hendai u Conrad ulong bakan sadan kecing kendu ulang ki menteri rangba Jong ke jela per ban sependong hanong ba Delhi bat hangta kin sa shong perkhat nang ban yo pelat no ya ke bil Jong ki kontraktor na kalyang ke kinhun ke kermen bahadia kini kecing lang kin sa yo no ya ke Pisa Buram syaki pra kontraktor ke balai wan hakani ke po balai Ïakynduh ICM belum buram jongi I Conrad ke sangma belong I chief minister Jong kami kelia jongi dagawai ke sur dagawai ke jimut ni wan ban Ïakynduh I nak bata ke pending bill Jong ke JJM alis nang taru ki pun ki problem ke Ïakynduh hakani ke association jongi kakasi jantia government and contractor and supplier association nakatagadaw ng iban Ïakynduh I bayitho iki belajar haga association jungi nabanta ki la long ki pending jungi ki la long la aslam nakatagadaw ng bansi ban Ïakynduh I ngila ai ki mo mardom ilai kulari ba inwalat haga tagadur ban penuan no deka state fund dekat bakila ban yo nang taru iong susu ingi bayitho ingi ba inang ban kata meeting in sepulang sport li baru ke chief minister badan hal ke jong state namar kita gipun ki kriteria hakani ka central scheme ngombalong mata nakata kadang kin si yang terkhat kin si yang meeting kanang bakabil ke JJM jong ki kontraktor kan lain no hakata ke po anda ke lai yang ki chief minister kin ya sol I kata problem kanang bagan lain kata ke bil girung impo hak tingkermen mo in ya lang I kata bil ko magila ikular CM jong mata kasi ai lat I